Ignacio Papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka no ibagam kanyak mo na ni tatang. Anya day jay nanang. Adda ka di pa'y load wallet mo, Casey, anak ko. Ada pa'y nanang. Apay ka di. Lodanak man, anak ko. Ay nawaw. Anong tilod nanang? Kaano lang, hindi nagpa-load kayo. Naibusin i-video call ko kuman ni kumare. Asaan ko nakit-kita iti lasod ti pito atawin, anak ko. Hasino manen ako marim nanang. Nagado ako marim. Ni Antim Priscilla, di man nag-abroad ako mare. Damag ko nagawid ka no iti lugar me. No saan ko mangamin nga impilit ni tatang mo nga agnaed tayo dito'y lugar da. Dinala kalaang kumasarong karak dagiti kumare. Anya kay nga rod, kat dito'y matiayan ti garden ni tatang. No agnaad tayo iti lugar yo. Awan ti pagtrabahuan na ijay. Sa maysa, may mayatan dito'y. Tay manugot ni Tata Roger nga caretaker tayo iti dakkel abalay na. Kabayatan ti kadada ija abroad. Mala, lodam nga rodan at tinambur ko anak ko. Agawaam, taawagak ti kumare. Kumusta ka, Mari Priscilla? Nasayat mat, Mari Evelyn. Siga nga'y. Nasaya at mutlang, Mare. Ay na wow. Mayat ti background mo, Mari. Madlaw ang inginaan ti Osario. Aday ta ni Mare, kita am dagiti sofa kan lamisaan mi. No kayat mo akit, itur ka iti silid mi, Mare. Alaman nga ron, Mari. Kitaag man. Aha. Oh, day ta ti silid mi nga agasawa. Nalawa kan napuskol ti kudyon na, Mare. Malayo ka di dayta, Mari. Aywan, Mare. Sa ni Kwame amin ang makitkitam. Naimbag ka pa'y, Mari. Adagaya mandakkel abalay mo. Siguro, nalawa ti gardenyo dita. Sakto lang, Mare. Si kaano kaya't mo ti umay pumasyar? Mabalin mat. I-text naklaang no kano, tapno makapagsagana ak, Mare. Kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko, Mare. Bareng palubusan nak. Okay, Mare. Mabalin ka ni agbantay kayo pa'y itirwar, nanang. Apay ka di, anak ko. Aglayvak man bit, nanang. Ipakitak lang kadagiti fans ko ti balay pag nanaadan tayo. O sige, siyak tumot ti sumaruno. No sumangpat ni tatang, ibagam asan pa'y asumsumrek Amumatan ti ugali na dayjay. Ang mga no kontraan naman ng ti araramidag. Wan, siyak ti makamukan datang mo, anak ko. Mala, agawaam ti ag-live, ta siyak tumot inton madamdama. Ang mga no sumangpo ni tatang mo, kat sa anak pa'y analpas. Ay nawang, anya tan aramidin di terwar bakit? Ay, kwa, lakay. Lukatam tiri daw ta sumrega. Saan ang mabalin, lakay? Ita niya makagapo. Aglisi ka man gede. Ne. Anjak malukatan. Kisi! Addaga ka dito ta! Lukatam tiri daw! Shhh! Taboses mo, lakay. Madamati live ni Casey. Anya? Madamati live na kunak. Saan ang mabalin asumrag ka? Ta nakababay no makita dagiti viewers na ti kastalangam. Anya? Apa nakabaybayag ka mangilukat itiri daw siga, Casey? Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumpormi matararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makin balay ti kastangar aramidam, Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Nakayukit di man. Ang anya lang ti panunutan na no makita na ti video. Ang mga no panunutan na atag takikuan tayo ti balay da.
Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguro lang, nakababay. Siya kung ti makamo ang makisarita ken kuana, no adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka din nagbuya. Wen nanang, uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagiti no ko, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita at tao. Ni, ada umawawag. Ha? Asinot yung mong awag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sumbatan pa'y nanang. Ituloy tanto tiya gistoryain kung madamdama. Amangan no napatagtibag na. Hello, Mare. Imawa ka, tada napatig nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugot ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa nga anak kapaglaba. Isuna lang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto ijay terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di talugar tayo. Manungaminan ti pasahe, mare. 700, Mare. O sige, agteksak tulat taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapul a presentable ti balay adanunan na nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manin anak no tiref Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw, apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya, Kaya't nakano makita ti lugar ang nakaikamangak. isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaldalos iti parangan. Una, maturog ka no dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagabot tap na ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langgag mo ka di tagwarwara sa damag. May papaniti anak kinasawam. Victor, Anya man hindi tatatan? agraraman ka nung matiaginam. Anya, Tagtagay ko anda ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. kasano atagtagi ko anda, datang? Bagbagada ka no, abalayaw, ray saan mo. Kirtigir kayo lang mo dita. Jak ammo ti may papaniti dahi tabahan nga, tata. Kasaritam ti asawam kintianak mo. Nakababay ti kasta. Sakpay amis mo nga amam ti pangibagbaga na kiti kalugaran tayo. Di ka matanagan, kasarita ko ida. Pasensya kayon, numairamaraman kayo iti kalukwan da gina. Anya dyan baga ni tatang kanyak bakay? Anya man ang timpulong ti amamkan ka. Nagsasao kayo ka no? Kitkasla balayo ti pagnanaidan tayo. Isu ka no ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kan kuana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang ang dagita. Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa ni Juana, kabayatan ti kaadda na iji abroad. Amangan ko nak no mailawlawan kayo mat ngamin, bakit? Ay nawaw, awan ti dakas nga imbagbagak, lakay. Unay kalaki din ay. Kitaan nyo nga gina. Sana siyak ti babay nyo kadagiti kalugaran tayo. Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo akukwa? Wan, amok dayta. Aglisi ka itidalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla ijay terminal. Di ka manaktak, tamangan numaladawa. Ay nawaw! Nagdak
Dakkel ti balayo, Mari Evelyn. Naglawa pa iti salas yun. Hunmat ngamin, mare. Amin a makitkitam, tunggal ag video call ta, kat kukwami amin, mare. Abak nakpay nga rod ang nag-abroad. Nagagat ngamin ti asawak, mare. May sa kayo siguro kadagiti kalawaan ti garden na dito'y lugar yo, Mare. Ah, sakto lang, mare. Mala, ag merienda tapay. Agraman baso yo. Madlaw ang nginginaan. Ag merienda takit din, mare. Tani mabisbisin akon. Talaga abili bakken ka, Mare. Kada tayo nga agkukumare, si kalang ti kadakkelan ken kamayatan ti balay na. Saan mo't, mare? Ala, pudno ti ibagbagak, Mare. Pinasyar ko mat ni Mari Teresa iti napalabas a bulan. Kat adayo adakdakkel ti balay mo ngam iti balay da, Mare. Sana basta-basta ti balay mo. Sana ola talaga, Mare. Anyang iti may luto amas si Dananang. Adobo a baboy kan sinigang at tilapia latanan ako. Ilutok amin, wano gudwa at nanang. Ay nawaw, ilutom amin na. Ang mga nupanunutin ti kumarik nga agtip-tipid tayo no ko. Okay, siya kung ti makaam mo, nanang. Ado ka di pa'y tinagyan ti ref. Ado pa'y matkit di, nanang. Kita tadi mo unay ti ag soft drinks tapno saan ang maibos adagos. Ibagamit lang kan ni tatang mo, tamay samot dayjay ang mahilig iti soft drinks. Wan, nanang. Amok dagitan. Ay, nawaw. Mala, si kanti makamo nga agluto, taitor ko kanupay ni Antim Itiruar. Ayaban na kaming tulatan no nakaluto ka, nanak ko. Adaman kayat kwa sa ludsudan, Mare. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kadila ang tiagtrap-trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ron nakasjay ti langa na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam kaya namala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Wen Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat na mo ti agtrabaho. Isu, matlagayam ang nakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay, wunmat Mare. Awan ti makunak ken Victor, ta talaga nagagat ti asawa. At magayam ti bisita yung anak ko. Kumari ni Evelyn da tatang. Bangag ko nga raw ti saritaan ng agkumari. Iti limabo sakit ti parangan niyaw. Ipampanakal ni bakit mawabalayaw ti pagnanaitan niyo ita. Uray ti ref mi tatang. Iti may ni Mari Priscilla. Napumpuno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak man lang mo ita asawak tata. Awan mo ti ganabon na iti kastang raramidon na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo, apakay babay na natikas tangar arabidon na. Awang ko matibibang ko, may papaniti na itabarag. Ngun pampanunutik lang, ti pakay babay inan mo lang, ti pamilya tayo, tikas tangar arabidon, ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man talagang tatang, siya kung ti makamu iti na ita. Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumait na. Tagtagi ko ang ganumat ti balay pag nanaitan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Di ka mabayin iti kastararamidan bakit? Ipalagip ko manan tama nga nung nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tangiwat mo ko na. Kontrol mo ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan, agawid matlaang ti kumarik inton bigan.
Imbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay baga kang sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pod no dagiti bagbagat asawak ken ka. Anya ti kayat mo asawan? Caretaker kami lang iti dayto balay. Amin na makitkita yung kat sanikwa ni Sir Roger. Tilang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na ka lang tagraraman na kumarem. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo ako mari na. Agyaman nak iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan yaman na, Mare. Naging tsuyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan to manan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan amasapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Tikunam kanya, kat ko kayo dayto'y abalay, Mare. Saan ba't kayam ta caretaker kayo laang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumarono, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na no caretaker kayo laang. Ti dakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare. Oh, apay anapudot ti ulom, nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta unay ti pain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tanga amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parikot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskarte ka. Saan ang diskarte tayo jay? Kinaagraraman ti kas ng aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo di saan nyo matakuha. Uray ni tatang, bumain moton iti kas ng aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Sino kaya agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kas tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kas jay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan taramid yo itinam. Manulaang titawan mo, kumkastan taramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamat ibilin. Ti kumamat na saya at isurom iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangang Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Kasalulangan no agipulong dagiti chismosa iti makinkukay iti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adi na oras. Mangibabayin kayo. Ay nawaw! Di ka agpamarang abaknang tapnula ang agbilib ti padam a tao ken ka. Tano maduktalan da ti pudno, si kanto matlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Anya nga iti planom itata na ikat ka akas janitor iti sigod a pagtrab-trabahuam, Mari Mariel. Ay, diyan nga rod ang mo, Mare. Marurudak iti dayta aninita. Sip-sip to mo day ang katrabahwak. Sigurado ang akumkumpurmi manan ti indandano na iti busmi. Iso na ikatak. Agaplay takit din iti restaurant iti asidegyo, Mare. Anya nga minan ti requirements, Mare. Resume laeng. Dayta lang. Ada ka di resume, Mare? Adda, Mare. Irwar mo nga rudan Taggidan tang agaplay. Mabalin ka di asikapay lang ti mangipa sa iti resume, Mare. Basta isurat mo ti contact number mo, Mare. Iti kasta, nalakala ang ama kontak na katibos. Sakbay ang mga ipasaka iti resume. Siguraduam nga adda ti contact number. Nalawag ka ni Loida. Wan, sir. Ada contact number mi iti gayem ko iti resume ngayon pasak. Nasayag mo't garod no kasta. I-review mi pa'y dagiti papelyo. Awagan kayo ton no kaano amang rugi kayo iti training. 5 kayo ang nag-apply, kat 3 lang ti kasapulan mi. Kaya kasawan day ta, agpili kami lang iti 3. Ada ka di pa'y namnama mi amaala kami, sir? Una, numayat ti pakita yung performance yo. Kung saan kumasobra ti applicants, maala kayo kuma. Tangay 5 kayo man. Masapol nga training kayo pa eh. Tapno mapili mi, no asino dagiti deserving ama i-hire. Di kayo matanagan, mabayadan ti training nyo. Agyaman aklaunay, sir. Urayan mi nga ro ti awag yo. Okay, wen, tapno aggigidan kayo 5. Anyati ko na ni Sir Mariloida. Mabalinan ti agtrabaho iti restaurant na. Ag-training ta kanupay, Mare. Saan asigurado no maala ta? Ipadas talat ta, Anya kay ti amuta. Mabayadan nga ta ti training, Mare. Isumati ko na ni Sir Noah, itay. Di mayat nga rod no kasta. Saan asayang ti bannog ta no bilang man ta saan adata ti mapagasatan. Say-saya atan talat ta, Mare. Sayang, no saan ta amaala iti deja restaurant. No para kanya, mayat ti agtrabaho iti deja restaurant. Ta saanan amasapul nga aggastos ta iti plete. Sa bagay, Mare. Sipsiputa, no ada umawag kan ka, Mare. Lalaingam ti sumungbat, no ag-interview da, Mare. No kasta, saan gayam amang rugi ti training inton bigan? Saan pa'y, Mare? Urayan tayo ti awag da. Oh, agkapi ka pa'y lakay. Agyaman aklaunay bakit? Kumusta mo dun ti trabaho nga na-apply nyo kini Kumarim Amariel? Saan pa'y asigurado no maala kami lakay? Ay, no, ang kapay nga. Ti ko na ti manager, ag-training kami pa'y. Kalpasan na, agpili da, no asino kada kami at trainees ti qualified. Ano kasta? Ado kayo ng training? Wan lakay, talo laang ti kasapulan da, kat 5 kami ang nag-apply itay. Adda nga rin ti posibilidad na saan ada kayo ti mapili, bakit? Nupay kasta, aramidan mi ti kabailan mi, tapno mapili kami lakay. Ay, kilalaingin nyo nga rin ang kumare. Tapno makapagtrabaho kayo mo bakit? Kaano amang rugeti training nyo, aya? Diyak pa'y sigurado lakay. Urayan mi ti awag da. Ay, agreeing ka dita, Mariel. Anya to orasan. Anya kay laki di matananang. Amuyo ang naimas titurog da tao. Disturbo nyo pa'y lang. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanya kay di rabi ay. Karingang kasakbay nga galas 6, tada training mau. Ita, si kapay ti agreklamaw. Ay, wala paisaw. Ay, anyat orasan na nang. Alas 6. Ay, nawaw. Naskan ngagdi ko sa kaon. Agawaam tama nga dumaladaw ka. Nakababain mo iti agbalin abusyaw no training pa'y lang maladaw kan. Mangidasar kayo nga rodan iti pamigat tayo ananang. Ay nawaw, si kalatan ti agaw inton madamdama. Sa anak pa'y amangan. Ay nawaw, anyat ar-aramida mare. Ay, aginanata pa'y man, Mariloida. Saan ang mabalin nga agtugaw tayo laeng no kay kayat tayo mare. Nabanuga nga rod.
First day tayo lang nagadun ti ipapaaramid ta. Kasta talaga, tatrabaho ti inaplayan tayo dito'y Mari. Dumakter ka dita, taado ti maaramid iti stock room. Imo na nagitipada at rini. Hey, urayan kailangan dito'y Mare. Anya, saan ang mabalin, Mari? Mabalin, Mare. Apay kit din na saan? Adda ayamat ag training akasta, Mari. Sumurot ka kit din iti istak room, Mare. Di nakpakibibiyangan dito'y. Di bali taawan mo tibos tayo ang makakikita. Umay laang mo no adda ti ipaaramid na. Anday ko. Anya ti an na yung ayamare. Itay ka pa'y. Nagsakit ti likod kan sikat ko, Mari. Makikawa talaga. Ado nga min tinararamid tayo. Umuna nga aldaw pa'y laang ti training kat makabannugan. Kasano mo ngamin adi ka mabannog. Kat pabida ka mo ngamin itay mare. Ay nawa, pabida. Anya ti kayat mo asawan, Mari. Ti kayat ko asawan. Kat active ka launay mare. O kita anak. Sa anak unay anagunggunay. Iso asa anak mat anabannog. Nagrigat mo't ngamin wag tugtugawak laang kabayatan ti training tayo, Mari. Amangat no makita ni Sir Noah, nakababay no bilang laang. Madakan ka day ta amare. Basta siya. Relaxak laang. Naalam ti timpla kayat ko lakay. Amok kami na mapanog kay ti training mo, bakit? So ka nagluto ako ti sinigang. Musta man nga ti training niyo? Ay, makabannog nga rod lakay. Nagsakit ti bagbagi. Karkaruan pa ni Mari Mariel nga istresan na tao. Ha? Apa ti gayo mo ya? Kasanumat nga min lakay. Agtugtugaw latan kabayatan ti training me. Sana ibaga apabida ak kano. Ano niya? Kutuhan, buy-buyaan na kami laang itay. Ar-arti laang matday jay. Imbag man ta san asistaan ti boss yo? Saan taira na no kasta nga awan mangkit kita. Diyak amo makitkita iti CCTV. Kasaritam ti kumarin bakal. Ibagam nga itapay laang kat say atin na. Day ta training ti pagibasaranda no qualified kayo matlaang mo no saan. Kaslaawan mat babain na lakay. Kas jay siguro talaga no trabaho ti saritaan. Mga kakindin bakal. Amangan lumapanglis pa ti sinigang asinata. Unay kamutin Mari Loida. Awan mo ti kunam adagasin nak igibalay. Kita ang naladawak pa'y kidi iti training tayo. Di magasak iti ayan niyo. Ngamasaan kan anauray. Tas sigun ka ni nanapidang nakaturog ka pa'y laang. Itay ka di pa anang rugi kayo iti training. Wan itay alas 7 pa'y. Naladaw ka iti 2 nga oras. Ay no. Nag-check ka din ni sir iti attendance Mare. Nalpas matlangan itay Mari. Tiyan mo ni sir kat absent ka. Iso amapan ka iti office na itamat laang. Ipalawag mo kan kuana no apay analadaw ka. Ada ka no ibagam kanyak, sir. Kaya't kalay nga makasarita may papanitigayam mo, Loida. Ha? Apay ni Mari Mariel, Sir Noah? San pa yan alpas si training nyo? Ngam rimuaran ti kinasadot na. Nagagat nga empleyado ti kasapulan mi. Saan nga ar-ar ti lang? Ay, kwa, sir. Ipagarup na siguro. Ajak makitkita tar aramidin na iti CCTV. Di kay madanagan, sir. Kasaritak man ang tigayam ko. Rumbang lang. Sayang matibay bayad mi kang kuwana. No di na sayaatan ti trabaho na. Training pa lang katgastan. Kasano lang ang nagtrabaho. Awala na. Ang reklamo ti katrabahuan na. No dahi ta agtugtugaw lang ta amunang aramidan. Nalpas ka din, di training yaw. Wala nang. Kat, naala ka di mo lang. Awan pa'y matinaawat ko at tawag nanang. Di ko marimbloy dangay. Sigurado nga awan pa'y matlaang nanang. Aguray kami kano iti talong aldaw. Tagpili da no asino kada kami alima ti alaan da. Barang maala ka, tapno damat tin pagtrabahuam. Alanganan mo tin na makasubli ka, akas janitor, iti sigo na nagtrabahuam iday.
Imposible, no saan nakapilyan ni Sir Noah, nanang. Iti kastoya kinapintas ka. Di ka pa kampante. Tadi mo amaw no anya ti adda iti panunot da anak kaw. Hello, Sir Noah? Ag-report ka dito yung office ko itong Lunes. No kasta? Hired akon, sir? Well, sikat itapuan a pinili dagiti empleyado. Ay, nawaw. Agyaw manaklaunay, sir. Awantan niya man na. Kaskan ka ti trabahadora ka sa pulan mi. Agyaw manakmanan, sir. Alas 7 ka di nga ag-report ak, sir. Well, alas 7 itong Lunes. Di mo liplipatan, ha? Okay, sir. Agyaw manakmanan. Ada good news ko kan kalakay. Naala ak iti trabaho ngay na playa. Ay, nawang. Congratulations ba kay? Kunak to eh. Kaano ka mang rugi nga? Inton Lunes kanu ko na ni sir. Ay na, proud ak launay kang kabakay. Ni kumari maril kay. Naalang ka tamo lang. Dahil tati jak amula kay. Jak pa'y mat nakasarita ti kumare. Ay awaga ma. Saludsudam no kasanumot application na. Mariloida! Umayak man! Ha? Speaking of Mari Mariel, isom ti aday ti ruwar bakay. Barang good news ti umay na ibagalakay. Ay mare, sumrag ka laang. Agyaman nak maray. Imaya, tasaludsudag ko man, no adda tinaawat mo nga awag, maray. Adamat mare, inawagan nak mi Sir Noah itay. Mangrugi akon iti trabaho inton Lunes. Sika ngay mare. Adda magayam timawag kan ka. Ngam apay nga itaawan pa'y kanya. Kaya't ka di asawan da ita areje kak, mare. Ay, anusam ti aguray mare. Amangan no si kanto ti sumaruno nga awagan da mare. Ay, talaga nga awan ti umawag. Amangan ko na no dinadaal na mo ni Mari Loida iti busmi. Imposible Adda na awat na nga awag iti kalman. Ngam siya, awan latamat ti umawag. Anya ti kunam anak ko. Ada na awat ni kumarim nga awag. Una nang ngam awan mo tinarisib ko. Amangan no saan ka apasok iti standard ti naplayam. Sabali ti atap ko nanang. Amangan no sip-sip dahi Amari Loida kat dinadaal nak iti busmi. Amangan no kumkumpurmi mat ti inis istoryana. Ay ako magay, ba't istoryaan na anak ko? Diyak amo ananang. Ay nawaw. Iti anya ko maama kagapo nga aramidan ni Loida ti kastaken kaman ngay kumari na ka. Ay nananang, uso dagiti gayem nga uleg ita apanawon. Nagado ang mabalin ang masabat ko. Ti uleg kan sip-sip pay laeng matagayem ko. Siyak ka di ti patpatamaam, mare. Asino kumapay ngay, datalaeng mati tao ditoy. Tapno ibagakin ka sa anak nga ulag. Sa anak matlaang asip-sip akas iti pampanunutam. Apay nga rod asikalaeng tinaala. Dua alawasan nga agur urayak iti awag, ngem aging ga itaket awan latamot. Ay nawaw. Saan asyak ti pabasulam tas saan mat asyak ti nagpili, mare? Saan asika tinagpili, ngem dinadael nak iti busyo. Amangan no agraman kadagiti katrabahwam. Di kag papabasol no awan ebidensyam. Tapno ibagakin ka, saan ko abasol no na-reject ka iti trabaho ngay na playan ta. Agsarming ka pa'y nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Ti ko na ni sir, kat saan nga ar-arti ti kasapulan da, no di kat empleyado nga amuna ti responsibilidad na. Uhu, di ka naglibak. Amok ti ugalim. Tapno awanan ti adu asaom. Ni Sir Noah ti mapan mo kasarita. Tapno may palawag na no apay na-reject ka mare. Saan asyak ti apaem akasta. Bakit? Ewarwaras ni Mariel kadagiti kalugaran tayo asip-sip ka kano. Talaga aday ta babae. Nasalaw kumatlaang di tadalan itay agsapa. Kat nakuna na nga ulagak kano. Basol ko nga rod no apay na-reject iti nagaplayan me. Nagturdeta kumare ma. Kasta siguro ti ugali na iti sigod ang nagtrabahuan na, iso ang naikat. Sana pabasulan ni Ninita kat trabahuan na.
Amangan kidimon no iso tayo ti pariko. Kastamat lang ti kunaklakay. Urayan na asyak ti mauma, tani Sir Noah mismo ti pangibagaak. Ay, we, nasaysayaan no kasaritam ti musyo. Ta iso ti mangipalawag iti gayem mo. Narigan mo no si katap apahal na. Aguray day ta babae lakay. Ay nga ter aramidan nyo dito yung balay, Sir Noah. Imaya, takayat ko walaw lawagan ti amin kan ka, Mariel. No kasano nga agpilpili kami iti empleyado mi. Ha? Nadamag ko ngamin, ngap apaan ti kayem mo. Kaputa iso ti may sa katagiti na pagasatan ng trabaho iti restaurant ko. Kasto ngamin, Mariel. Iso nagpa-training kami, tapno makapili kami. Saan ka anaala, gaputa saan ka seryoso iti trabaho. Kasano asaan seryoso? Kat nakitraining akmat, sir. Wan, nakitraining ka. Gamanya tinaramid mo iti training nyo. Nagtugtugaw ka lang. Agsil-silphone ka pa'y nadanduma. Sala nga na ita. Namitlo pa'y analadaw ka. Makikita kiti CCTV. Sir, Dahil dati makagapo no apay ana-reject ka. Saan asip-sip ti kayo mo? Inton sumarunong ag-apply ka. Seryoso ngamin ti trabaho. Iti kasta, kat adda ti mga alagang ka. Da kami nga employer, responsible nga empleyado ti berberugan mi. Saan nga ar-ar ti lang. Nakababain ka. Sikamat gayam ti ayan ti parikaw. hindi naksermunan ananang. Nagagaw ti imbaga ti busyaw. Ar-arti ka laang iti training yaw. Kaya't asawan day ta. Sadut ka. Sigurado aday tapat laang ti makagapaw. No apay anaikat ka iti imuna trabaho. Agsadut-sadut ka sa kaagpabaso lakas ta. Samo ibaga nga adasipse puno ulag akatrabawam. Amo tayo nga rod nanang. Kasano no husto ti atap ka? Asip-sip dagiti katrabahwa. Agsarding ka man si Kamarian. Saan ka di bay laang analawagkan ka ti amin? Awan ti sipse pakatrabahwam. Sika ti ayan ti parikaut. Kano na duma, day ta kinasadot mo ti makagapaw, no apay akanayon ka maikat iti trabaho. Kano na duma, agpatingga ka laang iti training. Tabusi sumot ananang. Nagpigsalaw na'y. Puno mo ti magbagak, saan anasaya ti kasta nga ugalyam? Inton sumarunaw, say-saya atom nga minti agtrabaho. Di ka agbalin nga ar-artilaan, tapno saan ka amarejek. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Sakbay nga ag-apply ka iti trabaho, siguraduam a desidido ka nga agtrabaho. Di ka agbalin nga ar-arte, tapno saan naka-rejectan ti boss mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anda meeting iti pagadalan ita, berting lakay. Ket, Ay, nawaw. Anya ko mapay ngay. Sikapay lang ti makaamo iti istor naitalayang gayam bakit? Muti ti susi tamang lokataon. Nasa papay mat. Ulay no ang mga nadati gumatang sayang met. Ada ti susi iti drawer. Bilangam anay ti suklingait itad mo Wen, insulat mo ka di ti plesyo lagi ti lakom. Nalpasan
Sinurata kami nan, tapno saan ka marigatan. Ay, manglukata nga din na bakit? O sige, sikan timakam mo, ha? Ay, nawaw. Naggadong nga alak. Tinasaya at mangilimi nga kiti inumin me kanipali chudolo into malim. Ayos mga alak mitlayang iti chichilya. Tapno adda ti pulutan me. Ilimeng ko iti dalan into awanin ni bakit ko. Tapno dagasyak lang nung panak itente kong palit. Sigurado asan amaamuan ni bakit. Ay nawaw. Ha? Ne, meron na, bakit? At siya kami gayam. Mangtad ka man iti shampoo lakay. Ay, makapakingtot kamit. Apay, anya kami ti araramidam aya. Ah, awan, bakit? Anya siya puti kayat mo. Kumpurmiditan. Agawaam tani, nakababay no maladawak iti meeting me. Oh, at to'y bakit? Ada ka din gimatang. Adamit ti duwagim matang itay. Si kangarudan ti makam mo di tatagdigo sa kon. Amangan numalam to na makaawidak. Kagananat ka, bakit? Ay! Naimpaglae kita. Di na nakita, tinalamit ako. Yes! Ay, nawaw! Siya kamit din timakamoy iti stol mo, bakit? Ay nawaw, kasangsangpet ko laang Berting. Di mo pa'y matsaludsudan mo at noon niya ti pinagmimitingan me tay. Pagsalitaan, tanto. Noon niya man day ta nagmitingan yun tunalabi. Ta, mapanak nga itian na kumpalik. Di nakpaginanaan? Iti istulatan, di pa ginanaan, bakit? Ay unay kan. Nag-text ni Palit Churulo itay. Agsat kami kano. Ilibre nakmanin. Ala, mapan ka no mapan ka. Amok nga aglibas kan tumat laang nulapdan ka. Yes! Agyaman ak launay, bakit? Ala, indakon! Agasim man dadwa buti ti arak pariberteng. May salain ko ma. At dapat ipulutan ta pale. Oh, ay nawaw. Agpudno ka man kanya pare. Inasem sa mo tila ako ni bakat mo. Psst, psst. Tangaywat mo pare. Ang mga ano adati makangigit agpulong na kanin bakit ko. Naligaten. Ang mga ano binilang na dagitila ako na pare. Saan? Amok ni bakit ko. Saan nga agbil-bilang radya? Awan bitlayang tilistahan na. Lumakadlaw ngay. Sigurado ka din na madlaw. Taado tila ako ng alak pare. Mayat gaya mo agbolontaryo ng agbantay ti istorya. Kanayon ka dati libre nga alak kan pulutan ta pare. Delikado mo ano, maduktalan ni bakit mo tar aramidam pare. Di na tumabon pare. Basta di mo idandano kay kuwana wen. Sekreto layang dito ya. Nanawa mo't gayam ti istor mo, Mari Mirna. Saan mo't mare? Sakto laang. Ay, anya ti umay mo gatangan mare? Adala ko masardinas, Mare. Ay, anya abrand ay ti kayat mo mare? Tay 555 laktan, Mare. Ikanak iti dua alata. Mabit lang mare talag tigat gatangan. Ayun gayam, nakitak nila kay mo iti ayanda pari chuduro itay. Agsyat damanan mare. Pinalubusan ko na, tano saan, aglibas tumad laang. Ay, agpadadakin tatang, Mare. Uray la pagbali ng daadanong ti ara. Wan nga rod mare. Ato yung tigat gatangan. Ay, agyaman ak, Mare. At titibayad ko. Ala, agpakada akon. Tani, sigurado nga agungot nila kay ko numabayagana. Umayak man, Mirna, anak ko. Agtugaw ka ananang. Agyaman na kanak ko. Nay, adya nga itakwin-kwinta. Ay, kukwenta ak laang, no adamot laang ganansya kadagiti lakok nanang. Kat, adda ka di mo laang naurnaw. Mas dawak nga ron nanang. Tamano laang matirimuar. Kat kanayon mo't ibos ti lakok nga arak kan chichirya. Amangan mo't no nagkamali ka laang, anak ko. Inulit-ulit ko. Nga isumat lang nga isu nanang. Amangan no basit at talaga tinaurnong. Karugrugim laang mo't ngamin, idi na palabas sa bulan. Wano saan? Amangan no nagkamali ka itiintad mo asukli, anak ko. Anyati ko na Mari Mirna, agpurchase ka manan? Wan marito niya.
Naibusan tila ako nga arak kan chicheria. Ay nawaw, nagpartak man, Mare. Hawan nga rod, mare. Didakil matiganan siya, Mare. Dayta nga rod, mare. Nagkwenta ak itay kat manulaang matinaurnong. Amang ano, nagkamali ka. Inulit-ulit ko kat hustumat. Tapno na lakalang tiag total. Agilista ka, Mare. Ilistam no anya tigat-gatangan dagiti customer mo. Tapno saan ka marigatan. Ah? Ay, wan nagpaiso niya. May mayat no ilista. Tapno ada pagibasara. Un nga min kastamot lang ter aramidan dagiti padam nga daistor na, Mare. Oh, nangyagak itinatang anak ko. Agyaman nak naunay ananang. Sanan nga isupay hagat-gatangan me. Ay nawaw, an-anwam dagita akar ni anak ko. Maituno nanang. Agla ko ak mamati ti barbecue. Madangarudan istor mo. Agla ko ka pa iti barbecue. Wan tay supay matno ada maurnong nanang. Sa bagay, anak ko. Anyat mo tayo, ang mga nuado ti gumatangkan ka. Sapay la ko maananang. Tapno dumakkel mat ti negosyo. Di pasite bakunada, anak ko. Awan ti imposible iti tao kayat na tagprogreso. Agpakadaak mo ilaang tapno sa anak amarabyan. Agkapi kayo pa'y ananang. Saanan anak ko. Amangan kunak no marabyanak no agkapi akpay. Agan-anad kayo nga rod nanang. I-text nak to no makadanan kayo ijabalay tapno amok. O, nakaawag ka mat marito niya. Nalipatak nga imbagakan ka, Mare. Tian niya mare. Kasangay ni tatang ita. Sapay rumabiimat din. Mabalin pa'y. Umay kayo kidi. Itugot mo nila kay mo kandag iti uping. At dabasit maka na pagsasangwan tayo. Sapay inroar ko ti barbecue alakok mare. Ay namare inton bigatin dayta. Umay kayo kidi tapno adda kadwami. O sige, agsagana kami arudan mare. Bye! Ay nawaw, bakit? Apa nga, isilsilek mo miti barbecue alakom. Kasangay ni Tata Badong italakay. Imawag ni Marito niya itay. Imbitado tayo? Wan. Hey, siguradong awan ti alak iyan mo panak. Agsagana kayo kadagiti ubing, tagrubot tayo inton madamdama. Bakit? Sa arak amapad. Ay nawaw, apay kumaasaan? Siyaklayan ang taglako iti barbecue. Ha? Sigurado ka kadi, Berting? Wen, bakit? Sakpay ta ko na. Amangan no pagbabawyam to. Okay lang, kanyak bakit? Supay met ano, dati mapaglakwak, bakit? Anyat amo mga amangan no maibos tira kung nusyak ti agpantay. O sige, sigurado am ama ibos ti barbecue alakok tamang itik out at tumat itikanam lakay. Ay nawaw, di mo matintugot ni Pare Berting, Mare. Wen takayat na ti aglako, mare. Anya tila ako nakatrumapiin. Barbecue, mare. Amo na aya. Isumat ti kayat na, mare. Sa bagay mangisupot kan tulatan tiramanan nila kay mo. Wen, mare, kasta tinagsaritaan me. O ala, agina na kayo pa'y, Mare. Mangan tayo inton madamdama. Urayan tayo laang ni manang ko. Mayat apare. Ay nawaw, si Kamet gayang palit yung dulo. Anya tal alamidam dito'y balay. Sana kumadumagas, ngam nakitak tila ako mabarbecue pare. Nagbanglo sila. Mayat no dati pares na nga arak. Alak ko nam pare. Uwan pare. Pare, si kapay nga lutimang ituno niya. Tamang ilwalak iti alak. At datin limeng kwado abuti di tadalan. Ngam reselba taday jay. Mangalak pa lang iti istol ni bakit ko. Amang ano makadlaw ni misis mo pare. Di ka madana pare. Awan ni bakit ko dito Adada iti ayan ti kumari na. Ta kasangay ka no ni Tata Badong ita. Ay di nasaya pare. Makapag-inom tamo dito teritoryong. Agpakada kami marito niya. Agyaman kami iti makan ngayon pasango yo Awan na niya man na, Mare. Inton maminsan tumanan. Wen, mare, agawid kam nga rudan, tani. Makaturturo ganda giti ubing. Inalam ka diti insupot ko amakan, Mare. Wen, mare, ada dito'y bag ko. Adda pagsilaw yo. Ada ti cellphone ko, mare.
Mabalinan da ito eh. Ala, agan-anad kayo nga rod. Sakto mo timapan ije balay yun no sa anak abisi, mare. Ale, boss ba't gaya man ti alak kain inumenta? Kahit mo ka di amang ilwalak pa Indon maminsan doon, pare. Nabardag naman doon. Naimos tumad ng namin di pulutan ta. At dapat, basta dapat. Pare, ibosin tatapon mo maibosin. Diyan kabalan, pare. Kaya't kung magulog Ay nawaw, anya di kaya't asawa da ito, Berteng? Anda kami gaya men bakit? Aguray ka di tata itulod ko dagiti ubing iti silad da. Aguray ka di tata agsarita ta iti nalapat. Sus, pare. Sumagpitin bakit mo, pare? Gawin ako. Mapitla ang palit sa dulo. Awang sabit pagsiraw mo. Okay lang, pare. Sige, pare. Mabana ko. Kabailak tinagawin nga oray awan ti sa ilaw ko. Sige, pare. Ayan ngayon ni kumparem. Nagawid din bakit? Ay nawaw, pinanawan na ka? Agawid mit ni Jay balay tahon mit ti silid na dito yung balay tayo. Bakit? Di na pilusupo na kasta, Berteng. Ayan ti bayad ti barbecue ngayon lakom. Aday ti box, bakit? Dahito'y laang tinapaglakwam. Ah, Awan pa'y sa nga gasot. uwin bakit? No kasta, impulutan niyo iti kumparem ti barbecue alako. At least, basit lang iti dapat, di bakit? Ay no, Berting ana. Agpampanunot ka kade. Ag-ado pa'y ti pinulutan niyo ang tinaylakom. Una yan ay lugi negosyo no kastoy laang. Na, ni, anya ka tadagi jay. At makikitak iti karuutan nga sidig iti paraangan mi. Anya ka taday jay. Ay, mapan ko man kita eh. Awan ba't siguro ti ulag dito eh. Ni, adda nagaburan iti ruot. Ikatak man ti ruot tapno makitak no anya. Ay nawaw. Do abote ti arak. Naglukon day ja aberting. Isumat lagayam ama ibus atagos ti arak. Takawan nagayam ti dadduma. Masigurado nga iso tinangilamang iti arak ditoy. Da kami laeng matimagmag na ditoy. Agsaga na day jay aberting. Naimbag ang bigat mo, bakit? Agsapol ka iti pakipurdiyaam. Ay nawaw, apay met akastakan, bakit? Saan laang gayam at barbecue ti impapulutan mo iti kumparem? Agraman arak alakok, takawam gayam. Isu gayam ti inuman yo iti kumparem. Awan ti amok dita, bakit? Di ka papabaso lakas, ta? Anya ti kayat asawan da itoy, ha? Ha? Inlamang mo da itoy nga arak iti karuutan, saan ka de? Ay, kakwa, di ka... Awanan ka iti bain? Asawa na? Ngam taktakawan nakpay laang mat? Pasensya kan, bakit? Nasulisugak layan. Di kan sumsumrak iti istor. Ken bayadam dagiti rumbang abayadam. Saan amabalin a libre dagi jay. Amumat anagapo iti utang ti daduma nagpuunak. Mapanmukit di iliblibre ka dagiti barkadam. Anya a klase ti panagpampanunot day taberding. Ala, mangala ka iti papel ta ilistam dagiti tinaktakaw mau. Nasken abayadam amin. Mabalin ka di ada kayo pa'y laang tagla ko, nanang. Ay nawaw, nilakay mo nga yanak ko. Saan ang mapagtalkan day dya tao, nanang? Anyat inaramid na aya. Isumat lagaya makaslawan maururnong aganan siya. Tabas talatan makal ala iti arak kas kadanuan niya la dita isturmi. Inlimod na pa'y kanyak, nanang. No saan ko nakita ti arak nga inlemang na ija karuutan. Diyak pa'y maamuan ti kalukwan na. Anya, Diyak amo, numano abotin ti arak ti tinaktakaw na iti istor ko nga impapainom kadagiti gagayem na. Sa lang aday tananang, impapulutan na pa iti barbecue alakok idi na minsan.
Anya nga roden nga iti plano manakaw. Ibabayad ko tapno saan nga agruam nanang. Sa maysa, kasapulak ti kwarta, tapno ada may bayad ko iti utang, kan may purchase ko iti lako. Ay nawaw. Unay ang tikas nga inaramid ti manugang ko. Nalabas nanang. Iso ano okay laang kada kayo. Da kayo kumapay laang ti pangitalkak iti istor ko. Narigatan. Amangan no maibusan ti karga ti istor ko, no ni Berting ti pagbantaya. Unay kan bakit? Inutek met abay bayaran ti utang ko iti stol mo. Kat, anya ti pagrekreklam mo am dita? Apay met inis istoryang pelayang kaninanang. Wen tapno ammo na dagiti kalukwam. Nakababayin iti katugakak. Ammo matgayam ti agbain, ngam apayakas jepay lang ti naramid mo. Mismo nga asawam, taktakawam. Anyan ti kasta nga aramid mo, Berting. Manulayang betisan pa'y anabayaran, bakit? Wen ngam nakababain latta ti kasta nga aramid mo. Pangaasim amin, tadi mo istoryain iti sabali at tao, bakit? Sekleto tayo layang kumamit. No ammom gayam ti agbain, agpanunot ka pa iti maminribo, sakbay amang aramid ka iti kalukwan. Pawatam. When, bakit? Saanin ang maulit? Ala, tumakder ka dita. Sumapol ka iti pakipurdiaam. Iti kasta, mai-fully paid mo nagiti tinaktakaw mo. Awan lang aruden inayon mo iti pinagpuunak. Kasta pa'y laang ti aramidam. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di mo takawan ni bakit mo. Tulungam kit di nga ag negosyo. Tano ag progreso, sigurado ang mairanod kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka di masabol yung ko na. Umay ko lang itid ti sabon, kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan kuana. Ay nawaw, agyaman ak laurang ka na. Sigurado, maragsakan dahi dyan. Awantan niya man na. Sumarak kayo ba angkan? Tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay, san amabaling agbayagak dito eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, angkan. Weng, agpakadak nga rudan tanay. Sumipngot matang. Ay nawaw. Chocolate kan sabon matgayam ti linaon day kasupot. Gardaw, umay ka man pa'y. Ang datar alamid, dito ito. Ano ba yan? Nangalaam iti imported a sabon kan chocolate. Inyag ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw. Managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay. Ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang, manang. Tamakaraman ka, iso akasta, ti bagbagam bakit. No may buso dahi ta, malipatam manan, neta nga imbagam. Ay nawaw, dakas ayano ma-appreciate ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kid dahi? Tay kanyak lang. Kat addaman mo na awan ti itid ti kasinsin mo, nasayat ka latta kumaking kwa naman. Kadwan man. Saan tubay? Ay, agulimag ka man dita si Kagardong. Kontrabida ka man akanayon. Nakaawag ka mat, si Mang. Adaman ang ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no ti pagmatrikula na.
Kunakmat nga urayan na no dati may pauit mo. Nagtiks mo gaya manggang ka. Ta saan mo't piman amabalin amala daw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko. Si kamot tayo ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, Ngamin, da kayo mo't ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan anak ko. Oh, kumusta mo't ni Peter di, tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumuklok maglatamag. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo, tatang. Uy, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na ti bayad ti utang mo. Anyangay ti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anyangay ti kunana. Di mo kano ilumlumangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad? Ipabarangay na kakaraw. Ay nawaw. Agbayad ka kami na. Pabuludan nakarod iti kwartam atap na daybayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggalag sweldo ak. Agdiritso iti bagas kan utang ti si sweldo ak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga nuad da kwarta na dayjay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y sama na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day dyan sakbay ang nag-abroad ni Simang. Ay na, nabayagan na panahon dayjay lakay. Ang mga nunalipatan na muteng. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan, no italaang anak kaawag ak kasinsin. Busy ak ngamin itay. Iswadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't mabalin nga ag cellphone na kabayatan ti panagtrab-trabaho. Tama nga no makita nak ni boss ko katong tanak pay. Okay lang ang kasinsin. Maawatak mo. Agyaman ak launay ano kasta kasinsin. Aywan gayam. Anya kaminan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga. Taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No ada ko mati extra a kwarta amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita. Tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Samaysa, saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay isublit tumot laadagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin. Ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka magtan. Nakabrod ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan na kakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat tibulbuluda kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Kanya timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwartana. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan na ka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutayo nga damo pamilya na, bibiyagan na. Imot kit di No adda ti pa kay ranudam. Ibaga nga ura may salaang ti kasinsin mo, no kaskin ni Simang. Ngam itata saan na ka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman ak launay. Package siguro man nagja-in-deliver na iti ayan ti kasinsin mo. Package. Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Ayun nga agpaiso. At damo ilagayang kwartana. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti daita kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilyana. No siya, sa anak abilib na. Ha? Apay ngay? Di kakasta a klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrod da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na. Impaawir na pa'y kinitatang na. Ha? Ita, anak ti sabali mo ti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana? Si Kaki Dimit. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngamayat ayamat ti kasjay nana.
Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idento taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Oh, nagawid ka magaya man, Cardo lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asim mangpet kagaya man. Gano linabasan kayo kanina na periyang agsarsarita iti kusina itay. Gapo iti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay may tanay ibaga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagak laang ti pudno ken na peryang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Nanya kumaking ka, no anak ti sabali taw awiran na. Ay, jak amuno anya a klase ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti ununaan na nga asikaswan, anak mo tin ti sabali ti awiran na. O, saan aya akin na irresponsable ti kasjay? Nawanda ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom di tao. Aramidin na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kastamot lang ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo ti anak mao nga agtrabaho e abroad, Andres? Basya na karudagin ko ana. Inaldaw ka no mabambanag. Awan ka di ti plano na nga agawad. Oray kaya't no ti agawid. Saan mo't ang mabalain? Tadda ti anak na nga agad-adal. Ang graman kabsat na. Isupi man ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umana iti sweldo na? Ano usan na pa ija abroad ah? Sana bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kat kastaunay ti unget ni insyang, iti saan na pinautangan. Isumot lagayam ah? Ti anya. Isumot lagayam makas jay ti panagsasauna iti kasinsin na. Adagayam sakit tinakam na. Anya ti masapol mo, api nga inawagan nakpay lang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka. Dagiti gagayim ko dita ah. Is-istoryaam kanumat nga irresponsable ak. Ta anak di sabali ti ay aywanak dito'y abroad. O, anya ti pagsakitan tinakam mo. Agpudno ka man kanya. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagak lang no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalaing dita. Uhu, nadalos ti konsensya kanya. At least, siya, awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Urayo mamakaawi na, taagsarita tayo tinalapat. Jackpot dyan nga agawid ka pa Amok again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kalakan. Sardengam timang padpadakas iti kasinsin mo. May sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbangam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti aywanan ti kasinsin ko ijay abroad. Agpapadad nga OFW. Anak ti sabali ti ununa-unda. Wen, amok dayta. Ngam awan mo ti makita nga isyo no may papan iti dayta abanag. Maitid na maitdagiti kasapulan ti anak na kainbati na. Ay, sabali at talaga ti panawin ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra ka dagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti amom iti rigat kun sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo.
Napalawan na ti balayda. Una, ngam binaybayan na mo't ti anak na, nana. Ay nawaw. Dua tawanan ti napalabas. Ngam kasta pay laang matisang kay bagam. Gaputapod no mo't, nana. Agpudno ka bang kanyak? Agingga ka di ita kat nasakit tinakamaw. Ta saan nakaapi na utangan ti kasinsin mo iday? Iso akas tamat ti ibagbagam. Ha? Amaw, no saan nakaapi na utangan ti maysa nga OFW? Maawatam ko ma. Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka mat akasta? Idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan apinautangan, kan awanan ti may pawit na tsokolit para kan ka, pinagbalin mo matan adakas kadag iti istoryam. Ay nawang, siga magayam ti masabat ko si Mang. Nakayukat dimat na naperyang, pimuda waklaang ba? Dakal tinagbaliwam! Ad-ada pimintas ka! Agyaman naklaunay, nana. Ay, kaano pa'y anagawid ka, basang? Idikal man laang, nana. Dasaya at may tanapanunot mo tinagawid. Tapno makasaritang ba't laang di kasinsin mo, nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak, nana. Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam nakan ka. Nangarugi day ta idi saan ko pinabuludan iti kwarta, nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, da kasapulan na. Ipagarup na siguro ano OFW ti may satao, kat adaw ti kwarta na. Day tangarod, nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang, bakit? Anya ko maitano nagawid. Di mo bisitahan ni Balayda? Saanon, iti anya ko maaga po. Idaday dyan bro ti kasinsin mo. Naturad kang agsao-sao. Itata nagawidan. Kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawyak iti imbagak taus tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay. Pangasimin siya. No umapal ka kadag iti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San ama sa pula dadailam ita? Saan kalangan na pagustuhan? Kastandarami ita. Alam mo nun, kamalik no kamalik. Huh? Agsardang kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok nga agpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang. Chocolate, para kan katapno agulimak kan. Ah, ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa'y maumamit. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW, pinili yo pa iti agserbiti sa bali a pamilya, ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak, Mildred. Anya a klase nga utak ti addakan kaya. Di mo makita at ti aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsa? Kina-irresponsable kit di dayta ah. Itartarayan nyo ti responsibilidad yo, iso akayat yo ti abroad. Oh, di si ka anti-responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, edi mutang ka, kastant ibagbagam kanyak. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, edi sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data. Sakbay asumanao ka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Oh, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at laang ti rumrumwar itingiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay kami asaan agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta si Mang. Pudno matimbag ati kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam.
Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo? Awanan, dakas damot ta ni ti matang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Kasta ti ugalyam. Ay nawaw, saan anasayaat nga ginsisingput ka lang? Bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanusyak ti mauma. Talaga palawang kan. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. At daman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan latta kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.